Ka Zinmed Pharmaceutical kawai niki company pin mi dawai minta kesni kalapin bena bakan sepelat pat ba ban ai ke jing syakri hakaba ya dei bat ke jing pin biang ki dawai dashin syakathan chatai lam mi ngi khamtam ban pin poi shaman laki kliu yeng baki pat ba kim don kam shu ban lech ki dukan dawai ban lech thien hinrei kila don ki brio ki ban wan bo hadu kliu yeng nakaliang kate ka company minta kesni kalapin long ke jing kendo lang wat ki nong thok kubor hagoti ban pin benai kate ka thong jong ka company bat tang haki khindiat benai banwan ansa pelat pat ba sendoni ki dawai bala pin mi da kate ka company bat ki rukom trekam jong ka hakathan chate lam mi ngi habakren skilat pathai khubor nakaliang ki he jong kate ka company nadu ka aishi ghosh dastidar kabadei ka nongshem jong ka Zinmed Pharmaceutical Hagjing don lang ka Kabita Sharma Barwa Director North East India Zinmed Pharmaceutical ringkat ki arngut ki rangba ki bala mi khmat ya ke jila Meghalaya bakin thop yu uba arban sutanga bat uba lambha kurba kila ong ba ka thong jong ka te ka company ka long ban wanra ka jingkala hakaliang ka kot ke khia khamtam ha ka bayadei bat ki dawai dashin ban perkhat lem ki long yeng baduk barangli namar ki te ki dawai bala pinmi da ka te ka company ki kham duna dor haba nu jor bat ki wei bat la ru ban yo bat ki dawai basumal hiki brio bat kumjuru iki mera company Zinmed Pharmaceuticals. Tengok ke factory juga ke dalam Himachal tambah mentah ke office yang corporate office ke dalam ko Kolkata. Dia gajinya kendu buat ni kalong ba Shwaban wan hangi mentah sini menin ila song yang kendu. Nama Shwaban keren kalau keno kamat ni don kami jing sadi ya introduction tang baya kerana lah sotu ba kiwan da jimun ba kiwan lomba pelai jimun thik ya kana isu amda ba kawai ka jimun toy bangi ya hamni kolong maki ki kolong ya kana ka freelance program hamni ko wati nrai ka jimun jongki lomba kin sna ki play ki kana sna da wai jela jong ke warehouse ru kichna ba kumta ter kinum don shu ini ki dalala pedang ki ba penyai ki ba bam commission agent ki long don longin penyai ini maki tinga semua komen nomor kai mo itu ini na po shilong adu paki ong ba na media na megale di te ba tamafi la phone la wan shitom sini tenganga khu intiba gada ki mui ka ba tinggi don rekat kan ki min kersani ki min ai ki gadiang ki gomon namar kan ni kamdei na kalat ban omba kinle business ka long kayo kam ka jam te perkat pi kendong lada kini ki play kum ki kenja health center ki balik itu kibun hanong kendong lada ki train ki ne kai ki kumno ban penyaj no lo makiru hiyo kam hiyo jam ke mangiru nakaliang jongi ngin ai ke jing kersan iki bat ha ju ko kawai ka long ka ba songtuna ba kani ka kenti ka jela jo ni kerteng ka nam ka jela jo ka kenti dengan ai ko beli company ni nomor 3 like ka po jong ki one chili chini tahi tu samoi mo lihat semua isu phone pila ikloy banwan beli sibon kani ke langi smak ansadon ke launching kani ke di otang ke pre launch ansadon ke launching try hapo lai sau na ansadon ben ke launching ya bu hapo gini lai sau na kedang pun gajinya keren bang hab ya pendek akan nukur kom baginya lamar nong penong jong iki idon bopli nong kendong bankit di nong pang dekat kali ambulans teladan ni poi mangi haki hachnong dong tegala long gomba ang da kitin parang mo yo relief what a relief no te kumta ni perkat kumno ban kinti ni ginang bo pun itu mau pun itu introduce saya ka kerteng te hapo gini gilai sa na kan sadon pun makikam bagi akre di doctors ni pun
Namar khalim ke prescription dong doktor min ai dawan jimla. Te ke jinga kran men ni mila shai ma. Bag hakini ke lai sau ma. Min bun kam ma. Namar indon ben tie up with doctor and let's say pharmacy play sub center ni play. Doctors has to be round the clock at some time. Lada ni mentang ong. Khat arbaji menit. To ke dawai te ke laptop doctor. Ma emergency. Let them know one phone call, tang she phone call, dawai kalau pergi, lom naik sih. Te apa kini lai sahab naik kan sawan biang, kan launching ni sepentik biang itu, adu kan no kapoi, tambah kumbaki orang mana hadin ke puja mah, hadin ke Durga puja kan sebelum kan launching. Te pedang kini lai sahab naik, ni hab le train kat baki ngentek. Isa pensai kham Isa pensai khamba jo Allah kita jingkeli ko tido kami kalau tangga jing sedang hadin kalau sau panai pada ni pensai kham ha shopi sik pai ba boro akhir ki shnong minong kendong boro koi limba ka social media limba ki print media bilang ni haban ni tre tingkat ka government akon kom ni tre ni pensai kham ha hadin